Hai, minta lapoi. Nang cut jaga. Ni komedi tinggi. Kelas 4 jong ka. Buat malonai. Minta ngidon ha. Hang ni. Ngidon lang ni baru ke tim. Ya. Ap nyen se release. Dang la release ni sepuluh EP. Ya. Baik. Kini tim tinggi kita bun kam. Namar. Kita pen krek ya la ka jong 4. Ya. Minta kesini ke bangi shoot pendap ya kena ka liba video kelas komedi video jo kelas 4 juga Wat Maulana ni dan lang ni baru ini tim tinggal jempoi sebakut hi tayai up. Hai perlok hai ni dan lang ni minta ni nak tim jong ka Jinkerman Production. Akan kapur bentang iwan cut pendap ya ka scene jong ka tu ka series ka bangi akhir tang Wat Maulana ngidon hang ne baro ngan seperti itu ipi wei hadin wei kum ka tim hi ngipan ka Jinkerpat tapi baro ba pin ngom no subscribe ka channel ni like share comment ya perlok ni kum nak ka tim hi baro ngipan ka Jinkerpat tapi bapinya rap lam yang ni rang bamingi ngenang lak ban kiu bat ngenang lak ban penmicu sibun ki video nam tak kiwai pat ya ka video bapinya lak ban subscribe rang ban kenomet kiwai video min upload hadir jangan ni kapor ngin yo ka jing penitu ya kiri membar jong ka Jinkerman Production ya kinong simentah ka ni ka video ka bangi agar teng ka Wat Maulana ru ngan sedang ningkong na director ngi te ayu inkiran mai kertang jonga kadai respon jana te ngakum director jong kanek channel Jinkerman Production te nga ai kublai yepi bapin ya rap lam yangi a jingkersan lam yangi ban ya like subscribe bat share comment bat da ya nyon ro iti notice bell icon nang bapin nemdu kat bangi upload itu video tang kata kublai sibu ni ya asisten director. Hai pelok bro, kerteng jong ade Star John jana. Kalau kamu asisten director kan Jinkerman Production, jangan ngangai dulu bapinya di pinya subscribe, like, share, and subscribe. Kan channel jengi kenang bara notification dulu nam du ban ni pelike man kapor kublai. Ke ngidon ru ya producer jong ka channel jengi. hai bro kertang jong ade semua dah jana ada produser jong kenika channel bat khamtam ada noi sementara bah khmat jong kenika pat kenika menta ka Wat Maulana masong asa apo dira bahap ta soyong konstitusi Nginyo Jinkeran chu na i balak kamlong ba na ka di membar jong ka channel jengi belong ru script par jong ka ni channel kelak banyak pedi ayu kiran. Te nga keteng cungai dei ba aris par kerang. Te nga dei baya trailang kanika grup hi kum kanika kinya. Ak yang ini komedi ban kilayo i ya kanika skrip ke bamentang ya. Ban iya feedback ba kalong ba. Na kanika pas bamentang kalong bang Wat Maulana. Te tu bamentang aru ngapun itu ila dei te kulai sibun Ngidon cucu ki membar komune ten shop bah khmat jong ka ni ka bentar ba mentar ayu bila benong hai pelok kerteng jong ade kan Star jana ngami kini komedi kum we ni ki komedi pelok suka saya share subscribe like and comment kulai sibun ngidon ru yo badang jengi ni to hai jana kalian jong aru ngakatang Sandra jana masyong asa hi hane hapo snodira te ngalong hanik por kanika pat ba Wat Maulana ngalong ru mongelek kai minta hanik por kat bat pansta bat semura dai do mentalan enak kadang jong ngam toni ai benong super pat ipsiek kai ba sebab nyerap lem da kabalat share bat subscribe mulai sebut jangi dang don chu sa iwe membar jengi ai mat kan ni ya te nga ngade
jongi te kumat penitu yala de ngang ada editor jong ni channel te dumenang penitu vi te mentang penitu de bang ada editor jong ni channel te ki membar jongi kila gran mat kabangi ker